Santos arrived, and now we are ready to work. Today is Sunday. Hoy loro domingo. Loro de que descansen en los vacíos. Parana. How's the other guys? How do you? I'm look right? Yeah. Good. Happy? Sila konten. Ay mami. Mami serius los. Untuk apa? Saskia. Dia aktivitas ya umumnya ohin domingo. Aktividade mana? Ohin domingo na aktividade dia keluar dari nonton Halimar game. Ayah hawa service orang. Para na Tuhan. Loro break mana? Hi, say hi. Hai. Hi guys. Hanya pengkunyadu Lucilio, say hi Lucilio. Alhamdulillah. Suruh hal barak. Bye. Bye, Daddy. Bye. Lucilio. Oh. Uncle Lucilio mas Parana. Uncle sana. Mana? Guys, agora a minha uma tu saiba sesuatu o brother Lucilio o masker meeting. Acompanha o Fatim, a minha viagem no teu serviço, mais ou menos a minuto 15 minutos tá, vamos começar tudo. Oke, agora vamos começar saindo semua. Bana tulamnya supervisor. Itulah meu supervisor tambah. Nia mesti transporte, so que kami tama di katusan serviço itu di katusan tama di katusan usa kereta, torai kamting betul level ini ya. Di musik laga. Serviço do ok. Kami tem sini transporte ini. Tapi kereta Atmos kami ting hadiah, ting bersama kereta stabil. Para kami taman di taman. Why is there too much things for the Tulad ya thank you. amina Ja comida. supervisor. Down size. Signora anak pala ko studio. Mira. Agora me arranca uma senhora nem bafel serviço. Orange
Taman Sirusati mana ini moto saudara Paralion Bakarik. Ya, Maybe I contohnya go in the temple Ya, if my mom Senior Supervisor Anapologos Custodium Tunguna. maybe. Itu na. Oke, mulai. Ang kota masih Sirusati. This is my workplace. Iyo. Vamos sa mga viagem ba Oxford, Bristol. Bana bedet, maiker pare moto. Maya moto amihane. Insert taka mas tambah agora relay moto sanela. Next video. Ciao.